Ассаляму алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылатер телеканалының телесережилері бүгін информацион программасының сериетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбеттеке бөлігіміздің біз Қырым татар тілінде алып баражақмыз. Сонки ве ең актуаль хаберлерні мұсафирлеріміз или бұл яйында музакере етежекміз. Мен хатырлатам ки біз жанлы яйында чалшамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете. Бұйырыңыз біздерге Viber вастасыли телефон ачыны 067 63 46 130 яда Skype адресіміз или біздің яйынымызға қошыла білесіңіз. atr.tv бұл біздің адресіміз. Бұйырыңыз біздерге телефон ачыны сізін сесіңіз, біздер үшін чоқ мұйым. Ве мен бұл бөлікні айтқаным кебі Қырымдан ен эсас хаберлер или башламаға істер едім. Ишғал етілген Қырымда түневін тұтылған 5 Қырым татарындан учыне сыңырланып усулы белгіленді. Оларны 2 айға сезоға отыртты ишғалжы қады қарары иле. Бұл вазиетні Людмила Денисова инсан ақлары бойынша омбудсмен Юқары Шурада айтып кечті ве бұна бір изатлав берді. Келіңіз оның цитатасына бері dinleyik. Підконтрольні Росії так звані суди обрали 3 із 5 затриманих кримських татар запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Украина президенті Владимир Зеленский түневін тұтылған 5 Қырым татарының тезден азат етілмесі үшін Русиядан талапта булунды. Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди звільнені. Бұнен бері берлікте Авропа бірлігі кеченлері Русияның махкемесі, ишғалжы махкемесі 4 Қырым татарына чықарған дешетлі үкімлер еле бағлы өзінің изатыны сеслендірді. Айтқанларына көре бұл чықарылған үкімлер ки олар 18 елдан 12 елға қадар біздің мабюслеріміздің, сеси мабюслеріміздің, біздің семедешлеріміздің аписханеге ташлады ве Авропа бірлігі темсілжілерінің айтқанына көре бұл адалетсіз же, қанунсыз же япылған бір әрекеттір. Бұл ақта Авропа бірлігінің тыш сиясет спикері Петр Стано өзінің Twitter сайфесінде yazды. Оның цитатасыны біздің мұхбірлеріміз тақдим ете бұйырыңыз. ЄС вважає винесення вироку 4 кримським татарам військовим судом Росії незаконним і неприйнятним. Ми закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов'язань відповідно до міжнародного права в незаконно анексованому Криму. Bizleşimde canlı bağdan işgal etilgen Kırım'dan advokat Edemağa Simidlayev var. Edemağa selam aleykum. Алейкум селям. Edemağa demek sonki haberlerge көре түневін тұтылған bizim uç semeddeşimizge endi apiste bulunup usulu belgilengen 2 ay devamında şimdi olar apistende kalacaklar. Diğer tutulgan 2 Kırım Tatarı hakkında malumatlar var mı? Да, информация есть, что на данный момент проходят суды в Ленинском районном суде города Севастополя. Там работают защитники Демид Курбединов и Алексей Лазин. Еще окончательного решения по избранию меры пресечения нет. Ya оларны nasıl madde boyunca kabatlıyorlar? Из 5 задержанных, которых вчера задерживали, 2 обвиняют по части 1 как организаторы, и 3 по части 2 как участники организации Хизбут Тахрир. Yani bu Kenya terörizm boyunca davası 205.5 maddeleri boyunca değil mi? Да, 205.5. Edemağa, mına sizin malumatlarınızga göre bu 5 tutulgan semeddeşimizni siz şahsen tanıy ediniz mi? Yani onlar neyen belliler, neyen meşhurlar, ne için onların evine işgalciler gelip çıktı? Все это люди, активисты, которые не стояли в стороне, которые ездили на суды, занимались передачками. Мой подзащитный Физиев Раис, он имам, проводил дуалар, организовывал, помогал в организации детских праздников.
террористов. То есть так его знают соседи, так его знают знакомые. Лично Раифа я знаю уже больше 20 лет. И, конечно же, могу лично я сказать, что никакого отношения к терроризму он не имеет. И подобные дела, они вообще не имеют никакого дела к терроризму. Это подтверждает и тот факт, что моего доверителя записали, есть аудиозапись от 2015 года. То есть сотрудники ФСБ правонарушения обнаружили в 2015 году. Но на протяжении 6 лет никаких претензий к нему не было предъявлено, никому он не угрожал и никаких противоправных действий не делал. Вот спустя 6 лет по заказу или по плану его назначили террористом. И вчера ему избирали меру пресечения. Я демагасыз хусусан тынтувнын, яғни ватандаштарымыздың евінде кечірілген бұл арамалар тынтувларының насыл кечкені ақында малюматқа сайыпсынызмы? Насыл кечті бұл тынтувлер, насыл өткерілді бізлерге тавсиятларына айтыңыз лütfen. Ну, с первых дней к этим людям относятся как к террористам, соответственно, и обыски проводят как у страшных преступников. Оно проходит в виде спецоперации. Это вооруженный спецназ, который выламывает двери, выламывает окна, ложит всех на пол, и детей, и взрослых, и женщин, надевают наручники, и только после всего этого начинают разбираться. Так же произошло и в этот раз. 4 часа утра, когда еще все спят, когда еще темно, ворвались в дом, положили моего доверителя, выволокли его на улицу, положили на капот машины, надели наручники, напугали детей, супругу. И только после этого, после того, как он начал говорить, что вы делаете, они немного успокоились, и как бы пошла официальная часть. А так вообще эти обыски, мы даже их обысками не называем, а называем нападениями, проходят как спецоперация. Демага, я шуны сұрайжақ едім, бұл өткерілген тынтувлер бір айры бір кейс gibi olacak mı ya da diğer akıyar группасына mı eklenecek? Çünkü bundan evvel biz көрген едік böyle прецедентlerini, когда наших соотечественников и их дела приобщают к уже другим процессам, которые проходят сегодня в Крыму. Можно ли предположить, что сейчас это дело приобщат к севастопольской группе или нет? Или это будет отдельный кейс? По тем данным и по той информации, которой я на сегодняшний день обладаю, это совершенно новое уголовное дело. Мой доверитель Севжи Раиф проходит отдельно по уголовному делу, он один там, как организатор. И 4 человека, которые были задержаны вчера, это отдельное уголовное дело. Будет ли оно в рамках какого-то другого дела, пока неизвестно. Пока что оно проходит как отдельное уголовное дело. Ve демаға сон оларық, яғни сіз бұл япылған тынтувлерні, ве хусусан сияси мабуслер, енді сияси мабуслер, олар, яғни бұл япылғанларны сияси жеттен япылған деп саялар ма, яғни сіз олармен бұл меселе трафында лаф етіп олдыңыз ма? Да, конечно, они это преследование, эти уголовные дела и непосредственно то уголовное дело, которое было вчера возбуждено, они расценивают как политически мотивированно, потому что это не террористы, это активисты, это имамы, это все те люди, которые ведут активную общественную жизнь, это те люди, которые занимаются общественными делами, организацией праздников. Поэтому в отношении них, поэтому их и назначают террористами.
Çok sağ olun Sedemağa bizlem bağlanğanız için ve suallarımızga cevap bergeniz için. Advokat Edem Semidlayev bizle canlı bağdan edi işgal etilgen Kırım'dan men hatırlattam sayılı dostlar Tunev'in sabah Kırım'daki tintuvlerden başladı. İşgalci hukuk korçalayıcı organları 5 Kırım Tatarının evine saat sabah 4'te basıp kırdı. Neticede 5 Kırım Tatarı tutuldu. Edem Ağa'nın kaydetkenine göre şimdi onların epısını Hizbu Rusya'da yasak etilgen Hizbu Tahrir teşkilatında iştirak etkenlerinde kabatlaylar 5 semedişimizden ikisini bu ahirda demek bu gruppanı yeçeykanı tizginlerinde teşkilatçılar olarak dep adlandırıp kabatlamaktalar. Diğer 3 semedişimizni ise 205.5 maddesi boyunca bu teşkilatta iştirak etkenlerinde kabatlaylar. Yani yanı bir şey bunda yoktur. Bundan evvelde yapılgan aynen öyle mekanizmler boyunca aynen öyle baskı ve aynen o maddeler boyunca diğer sebepleşlerimizni de tutmağa devam eteler. Ukrayna Dış İşleri Nazirliğinde bu yapılgan tintuvlarını ki bir müddet evvelsi biraz tinçlik edi dep aytmağa mümkün edi tutuklamalar ile bağlı. Şimdi böyle birden 5 vatandaşımızı tutkanlara sebebinden Ukrayna Dış İşleri Nazirliğinde Rusya'nın ötkerilecek Kırım platformasından evvel yapkan bir provokasyası olarak adlandırdı ki öyle de olabilir çünkü Kırım platforması teşkil etilgeninden ve Zelenskiy nutukından bu teşebbüs seslendirilgeninden sonra Rusya'nın çeşit türlü vasıtalar, çeşit türlü usullar ile Kırım platformasını diskredite etmeye çalışkanını biz görgen edik. Hatta böyle haberler alganımızga göre Rusya Federasyası Kırım platformasında iştirak etmeye istegen ve bu istegini artık bildirgen çeşit memleketlerge ya baskı ya korkutup siyasetini alıp bardı ya da birçoklarını işte para vasıtasının demek kaparacılık vasıtasının o tarafına çekmeye istegen degen malumatlar aldık. Bu haqda Ukrayna Dış İşleri Nazirliğinde de birçok kereler bildirdiler. Bizle şimdi canlı bağda advokat Leyla Hanım Gemici бар. Kelini sonu selamlayıq. Leyla Hanım selam aleyküm. Merhabanız. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Cümlemizge Leyla Hanım siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani bu ötkerilgen tintuvler şimdi ve apiske alınmalar nenen bağlı hususan ötkerilecek Kırım platforması arifesinde Rusya bu gibi provokasyonu şimdi mahsus gerçekleştirme ihtimali ne kadar? Ну, я не исключаю такой вариант, но все-таки я больше склоняюсь к тому, что работает палочная система, отчетная система, и за первое полугодие были сданы отчеты о том, что окончены дела отправлены в суд, полугодие закончилось в июле, и в следующем полугодии нужно давать новую статистику, новые цифры. А на мой взгляд, эти аресты больше связаны именно с этой статистикой, которую должны выдавать на гора правоохранительные органы. А с учетом того, что нам удалось уже прочесть в тех процессуальных документах, это записи прослушки 2015 года, то я так понимаю, что достается из загашника все, что долгое время лежало, и в какой-то момент не считали нужным использовать, или оно не было пригодным, и сейчас сойдет все, что есть. Leyla Hanım, bunu da soracak idim. Siz tutulgan 5 vatandaşımızla tanış ediniz mi? Yani onlar nenen meşhur, nenen belli, ne için aynen onların evine işgalciler basıp kırdı? Yani bu tutulgan semedeşlerimiz hakkında malumatlarla paylaşabilirsiniz mi? Безусловно, с некоторыми из них мы виделись на суде, но я не могу сказать, что мы были знакомы с ними. Знакома была я только с имамом Раифом Федиевым, знакомы мы с ним уже более 20 лет. С семьями мы дружим с того момента, как он женился. Это чуть-чуть не дотягивает до 15 лет, у нас дети дружат. То есть для меня это был очень близкий человек, и есть близкий человек, это друг нашей семьи, и человек, которого я могу охарактеризовать исключительно с положительной стороны, человек, который всегда приходит в трудную минуту, никогда не отказывает в помощи, очень мудрый человек, рассудительный человек.
человек. Алло. Да. Лилия ханым, я сіздің фікіріңіз және менің аңлағаныма көре, бұл тұтылған епсі аман-аман семейдештеріміз бөле демек махкеме биналары огыне барайдылер, яғни семейдештерімізні дестек ете еділер ве бөле фаал еділер деп айтмаға мүмкін, doğru mu? Действительно, да, многие из тех, кто был арестован вчера, они приходили к судам в качестве поддержки, оказывали свою поддержку, показывали свою солидарность, и это не отнятие. Об этом свидетельствуют фотографии флешмобов, в которых участвовали вчерашние арестованные наши соотечественники. И я думаю, та поддержка, которая была оказана ими, теперь народ оказывает поддержку им в тех преследованиях, которые коснулись теперь и их. Лилия ханым, сіз бірде-бір яғни бұл дава бойынша кечкен семейдешімізден біріні қоршалайсыңыз я да жоқ? Я не участвую в этих делах. Дело в том, что вчера я находилась на 2 судебных заседаниях в городе Ростове-на-Дону, и в момент задержания меня не было в Крыму, поэтому защиту на себя приняли мои коллеги, которые находились в этот момент в Крыму. Я готова вступить в качестве второго адвоката при необходимости в любое из этих дел и оказывать своим коллегам посильную помощь. Я егер тынтув кечіті ақында лаф етечек олсақ, сіз мұаққақ өзінің демек меслектешлеріңізден, зенаддашларыңызден лаф еткендірсіңіз, яғни бұл тынтувлер кене бойле басқы шекілде япылды ма, кене бойле саба басып кірділер, өзлерінің панитойларыны кетірділер, я да бойле сакинже ве сөзде урметче кечірілді тынтув. Обыски действительно прошли по стандартной схеме. Единственное, что изменилось время. Время это 4 часа утра, то есть это не процессуальное время. Была оцеплена дорога, но во всяком случае первым ко мне дозвонился именно Раиф Сигзиев, и о его обыске мы узнали первым. Также мы можем говорить о том, что у адвокатов, которые находились в Крыму, были заблокированы номера. Я полагаю, что это было сделано для того, чтобы они не могли своевременно прибыть. Тем не менее, мой коллега Дэн Семедляев своевременно прибыл к Раифу Сигзиеву на обыск, но его не допустили к обыску. Обыск прошел дважды в его доме. Первый раз это было, скажем, по постановлению суда, на чем был основан второй обыск, мне пока не удалось выяснить. Понятые были стандартно привезены с собой. Уже есть пресс-релиз официальных СМИ и видео с места обыска, где мы можем узнать, несмотря на то, что лицо, как говорят журналисты, замылено, тем не менее мы можем узнать этих фигурантов. И я думаю, что та видеосъемка, которая велась во время обыска, она стандартно не вписана в протокол обыска. И с учетом того, что были подбросы и отсутствие защитников, удалось зафиксировать подбросы запрещенной литературы, и с учетом того, что не было защитников, то, скорее всего, никто из вчерашних задержанных не смог внести свои замечания в протокол обыска относительно тех нарушений, которые происходили в доме. Также нам стало известно, что у одного из задержанных, Рустема, были изъяты денежные средства. Эти денежные средства были выданы в качестве компенсации после потопа. Про него был большой репортаж на Крым-Реалиях, когда в его доме был потоп. И, собственно, сейчас не просто его задержали, но его пожилую мать лишили средств на восстановление дома. И, собственно, кроме того, что ее лишили кормиться, ее сына, опору, еще также лишили тех денежных средств, которые должны были быть направлены на восстановление дома к предстоящим холодам. Лилия ханым, а сколько сейчас
детей снова остались без отцов? У Раифа Фивзиева 3 малолетних детей. Одна дочь, я точно знаю, есть у Рустема. И еще 2 детей. Один, насколько я знаю, ребенок-инвалид у одного из задержанных в Севастопольском районе. Мне пока сложно собрать эту информацию из-за того, что в Крым я прибыла сегодня утром, и у меня не было еще возможности саккумулировать всю информацию. Но по данным открытых источников, количество детей политзаключенных достигло на сегодняшний день цифры в отметке 194. Anlaşıldı. Çok sağ olunuz Leyla Hanım. Bizle bağlanğanız için ve böyle malumatlarla paylaşğanız için advokat Leyla Gemici bizle canlı bağda işgal etilgen Kırım'dan edi. Teşekkürler. Bizim yayınımızga ise şimdi muharirlerimizin qayd etkenine göre navbatdagi musafirimiz Qrim Tatar Milliy Meclis reisinin muavini Ilmiyaga Umerov bağlana. Kelnusini selamlayıq. Ilmiyaga selamu aleykum, merhabanız. Aleyküm selam, sağ olun. Ilmiyaga, şimdi Leyla Hanım Gemici'nin o'tkirgen suhbatimizni eshitgandirsiz. So'nggi aytgan jumlasine göre umumen alganda şimdi 194 bala babasız o'smakda. So'nggi yapılgan tintuvlar neticesinde 5 Qrim tatarimiz yaqinlandi. Birining balalari bar edi, yoshli, qart, ana babalari bar edi. Bir bizim tutulgan semideshimizdan ata paralarini bile chekib alganlar ki onu ev qurilishini ayırmak gerek ediler. İşte vaziyet böyle, vaziyet dehşetli. Ne aytarsınız? Tünevinki tintuvlar ve geçen kuni o'tkirilgan siyosiy mahbuslarımızga qarshi chiqarilgan hükümler ile bağlı ne için şimdi işgalciler bu mesele yönelişinde böyle failleşti? Ya da failleşti dep aytmaga doğru olmaz, onlar her daim böyle zaten. Ne mümkün aytmaga böyle vaziyette Rusya'nın cinayetleri devam ediyor. Hiç toktamağa istemiyorlar, böyle hareketler korunmuyor. Mümkün bir şeyin bağlamağa, mümkün bağlamamağa. Bir şeye bağlayacak olsak, onun mümkün bağlamağa birkaç günden son Kırımskaya platforma sammiti olacak Kiev'te. O sammitten birkaç gün evvel bir cinayet daha yapıp taşladı Rusya. Yani sizin fikrinizce bu demek Kırım platformasından evvel yapılgan böyle provokatsiya mı? Mahsus Kırım platformasını alçatmak için ve onun semereligi olmayacağına böyle bir mesaj vermek için mi? Evet. Ilmiyaga, ya mına sizin fikrinizce bugün işte göremiz siyasi mahbuslarının miqdarı o'sya. Babasız kalgan balalarının miqdarı ne yazık ki o'sya. Sizin fikrinizce Kırım platforması siyasi mahbuslar meselesine bir çözüm usullarını belgilep olacak mı? Bu nasıl çözülü yolları ve usulları olabilir? Bu yönelişte hangi bir çalışmalarını işe kirsetmek mümkün? Asıl bu Kırımskaya platformanın vazifelerinden biri olacak. Siyasi mahbuslarla uğraşmak ve onların ya değiştirmek ya boşaltmak, almak ve ailelerine kaytarmak. Ya bu sizin fikrinizce nasıl gerçekleşebilir? Çünkü misal sonki 7 yıl içerisinde yapılmayan gerçekleşmek için bu yeni bir meydançık çalışıp başlamak gerek ve onda hem sanksiyaların daha güçlendirmek yollarını kıdırmak gerek. Belki başka bir varyantlarda taparlar, çalışıp başlasınlar da. Buna bizim bilgenimizge göre siz
Украинаның демек işgal etilген topraklar реинтеграциясы назерлеге огунде бойле бір комиссияда çalışasınız. Siyasi mabüsler комиссиясы галиба деп adlandırıla. Анда işte bu siyasi mabüslerinin miqdarı ose. Анда оларға nasıl yardım etmek, nasıl kurtarmak usulları işlep çıkarılması mümkün mü? Комиссия, межведомственная комиссия делеруна, çeşitli türlü ministerstvolardan, ведомстволардан insanlar bir 26 ya 27 aza бару комиссияда, onu pek узкое предназначение. Анда biz kabul etemiz kaysı mabuslerin mülkün siyasi mabus dep saymağa. Çünkü Ukrayna'da kanun yok. Onun için böyle bir komissiya tuzdular. Ama onların hakkı var 100.000 grivna ayırmağa, şahsi insanға, ama hapiste olgan insanға. Evde olsa подписка о невыезде, домашний арест, я да условное наказание, ular keçmi. Ya İlmiyağa şunu soracak edim. Nasıl, nege göre siyasi mabus mu değil mi belgileysiniz? Birkaç tane usullardan belgileniyor. Birinci, Ukrayna pasportu olmak gerek, Ukrayna vatandaşı olmak gerek ve pozisiyası Ukrayna taraftarı olganını bildirmek gerek. Yani mahkemede buna... Son Ukrayna hükümeti yardım etilgen insanların cedveline kırseti. Yani öyle olsa bizim tutulgan hepsi Kırım Tatarları siyasi mabus dep sayıla, doğru mu? Bu komissiyanın kararlarına göre. Aman hepsi. Hepsi kayısıları hapiste, türmede, lagerde, yasizoda olgan soyları. Evde olgan soyu көрсетілмей. Siz ayttınız ki şimdi bu komissiya çalışa, çünkü kanun da yoktur, ama bizim malumatlarımızga göre şimdi böyle bir kanun leyhası hazırlana, siyasi mahbuslarının statusunu belgilegen kanun leyhası, bu doğru mu? Bu çoktan hazırlana da geçken parlament sastavında Çağırığı. Poroshenko zamanında iki varyant hazırlagan ediler. Birinde kabul etmediler, kalıp ketti. Şimdi men de siz bilgeniniz kadar bilem işte. Hazırlanıyor ama daha yukarı şurada kun tertibine çıkmadı. Ama sizin fikrinizce herhalde bu kanun leyhasında ne olması gerek? Yani siz eğer yazsaydınız bu kanun leyhasını nasıl şekilde yazardınız? Men kanun yazgan adetim yok. Onun için kıyın mağa şimdi bir şey aytmağa, men ne yazar edim. Ama şimdi aytıp geçken usullar hepsi anda olur edi. Yani bu siyasi mabuslarının statusunu belgileyip, onlarga yardım destek usullarını berilip de maddeleri olması lazım kanundanlığına göre, doğru mu? Bundan başka tek hapiste olgan soyları değil de hareket yapan insanlar var. Hepsi hapiste değil. Birkaç tanesi bilemiz. Условный срок verdiler. Ama onların da көрсетmek gerek. Çünkü условный srok olgan vakitte adam çalışıp olamay orantasına keliri kıyın ola. Onu balları da başka ballar gibi hem aşamak hem kiyinmek gerekler. Ben açık kengleştirelim bu usulların. Şimdi İlmiyağa Kırım platformasından meseleni de müzakere etmeye başladık. Ben biraz bu mesele etrafında
devam etmege ister edim biraz tafsilatlıca bu meseleni biraz açmağa ister edim çünkü çok vakit kalmay. Bugün endi çarşembe ve gelecek haftanın başında 23 avgust günü endi 4 gün kaldı dep aytmaga mümkün. Bu günü saymasak Kırım platforması ötkerilecek Allah kısmet etse. Kırım Tatar temsili organı hususan sizler Milli Meclis azaları bu Kırım platforması çerçevesinde nasıl rolünü alacaksınız? Endi malumatlar var mı? Endi 4 gün kaldı endi bir malumatlar herhalde belli olması gerek değil mi? Meclis azaları, milletvekilleri iştirak edecekler sammitte. Ama söz verecekler tek bizim liderimizge, Mustafa Ağa, başka bizim aramızdan sözge yazılgan bugünkü günge göre yok. Aha. Yani bundan son olacak summit bitken son bölüşecekler iştirakçılar birkaç tane panelge ve o panellerden birinde hepimiz iştirak edeceğimiz istegeni söz alabilir ve o son protokollara bir yerge görünecek. Anda 4 panel olacak benim bilgenime göre. Her bir panelde Kırım Tatar temsili organı temsilcileri olacak mı? Benim anlaganyma göre yok. Ya hangilerinde? Misal için prezidentler arasına bizim koymazlar. Biz prezident değiliz. Onun için biz cemaat erbapları arasında olabiliriz. Bu ben yanılışmasam 4. panel olacak. Ya bunun beraberlikte benim bilgenime göre demek Kırım platforması çerçevesinde bu ekspert grupası var ve bu yani ekspert bağı var ve ekspert bağı içerisinde 7 grupa var benim bilgenime göre. Belki ben yanlışam, siz beni düzeltirsiniz ve bu grupalardan birini Kırım Tatarlar teşebbüs etti ve bir grupanın adı Kırım Tatar halkının haklarının tıklenülüvü grupası olacaktır. Siz bu grupaga kirmek kararını aldınız mı? Zira o açık benim bilgenime göre herkes kirebilir, herkes iştirak edebilir ve onun işi sizince neden ibaret olmalı? Nasıl grupada olsan da aktif çalışmak gereksin. Vesikalarını hazırlamak, bunun üstünde çalışmak, bunu yürütmek, başka panellerde de öğrensinler. İş çok olur. İstesen çalışmağa. Her daim olğanı ki bu zaten. Çok sağ olun Silmi ağa. Bizle canlı bağda bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini İlmi Umerov bizle canlı bağda edi. Katinde saygılı arkadaşlar, çok sağ olun Silmi ağa. Katinde saygılı arkadaşlar, bu ötkerilecek Kırım platformasına çok umutlar var. Biz de şahsen çok umutlarını besleyimiz. Men jurnalist olarak endi Kırım platforması teşebbüs etilgenden sonra aman her gün yayınlarımda bu meseleni musafirlerle müzakere etemiz. Çok fikirlerini, gayelerini bu studiyada eşittik. Çok fikirlerini müzakere ettik. Çok beklentilerini eşittik. Ama elbette ki bu beklentiler, gayeler, fikirler, umutlar ötkerilecek Kırım platformasından evvel işte gerçekleşecek mi degen malumat yoktur. Yani onların gerçekleşeceği ihtimali %100 değil. O sebepten hakikaten 23 Avgust günü ne olacağını biz beraber göreceğiz. Beklentilerden azade, fikirlerden, gayelerden azade hakikaten ne olacağını 23 Avgust günü göreceğiz. Ve ben çok isterdim ki 23 Avgust günü bu beklentilerimizden daha çok bir şeyler bizlerge bersin. Çünkü eğer ki bermese bu çok büyük böyle bir hayal kırıklığı olacak ve ben şahsen bu hayal kırıklığına uğramağa istemeyim, bunu hissetmeye istemeyim ve çok umut ettim ki, çok isteyim ki 7 yıldan sonra Kırım'ın 7 yılı içerisinde ama 8. yıl olacak endi bu Kırım platforması hakikaten de semereli olur, hakikaten de bizlerge böyle
ciddi, gerçek bir umut ışığını bağışlar. İşte beraber yayınlarımızda bakıp görecekmiz ki 23 Avgust günü ATR teлекanalı saat 11'den başlayacak Kırım platformasını bitkenine kadar canlı yayında gösterecek, takdim edecek ve beraberlikte bu stüdyoda men umut edem sizlerle beraber olacağım. Takip edecekmiz, analiz edecekmiz ve görecekmiz. Kim ne ayta, nasıl neticeler, nasıl mekanizmler ve ilahli. Nevbeteki musafirimiz Melimejis azası Enviraga Kurtiyev bizle şimdi canlı bağda. Keliniz onu selamlayıq. Enviraga, selam aleyküm, merhabanız. Merhabanız. Enviraga, mına şimdi Ilmiaga Umerovnen siyasi mabuslar meselesini ve Kırım platforması meselesini muzakere etken edek. Sizin de malumatlarınız olganına göre Tünevin 5 Kırım Tatarını keni tuttular. Bundan evvel daha 4 siyasi mabusumuzga hüküm çıkarıldı. Kanunsuzca hüküm çıkarıldı ve eli ahrimini siz şahsen bugün Kırım'da yapılgan son ki bu adiselerini, hareketlerini, kanunsuz faaliyetlerini ötkerilecek Kırım platforması ile bağlaysınız mı? Rusya'nın Kırım platforması arifesinde yapkan bir provokasyası dep adlandırmak mümkün mü? Bunu aytmaya kıyınca belkim de bağlamak mümkün. Ama buna gemici aytkan gibi onların özü demek işleri var, planları var. Bu sebepten en büyük manaları bu milleti korkutmak meselesidir. Ben böyle düşünüyorum. Platformanın alakası var mı yok mu onu pek kıyın etmeyeyim. Belki de vardır, belki de yoktur. Ama korkutma meselesi var, o 100%. Yani bu sonki yapılgan tintuvlar eksiletiyen korkutup siyasetine kiredi, değil mi? Evet. Ve platformayı bağlasak bu meseleyi anda bu mesele koterilecek. Şimdi İlmi Bey de aytkan edi. Bu mesele koterilecek olganını ve elbette bunu aytmak gerek. Ondaki iştirakçileri katiyen bu meselenin kotermek gerek ve bu siyasi mabuslar hakkında ne için onları öyle kapatalar ve ilahire. Birinci gaye böyle. Bu Hizbut Tahrir degen teşkilatı bu teröristik teşkilattan çıkarmak gerek. Ben onu endi bir kere aytkan edim. Şimdi bu platformada iştirak etken insanlarga, bu işte memleketleri temsil eten insanlarga belki anda birkaç tanesi Cumhurbaşkanları olacak ve Dışişleri Başkanları olacak, yüksek seviyede insanlar olacak. Onlarga anlatmak gerek. Bu siyasi mabusları meselesi toktatmak için Hizbut Tahrir alakalı. Onları bu cedvelden alıp taşlamak gerek çünkü onlar terörist değiller. Mesela bana şimdi Afganistan'da neler oluyor hepsimiz bilesiz. Anda şimdi Rusya bu Taliban'ı da terörist listesinde barlarlar. Ama şimdi onlar hakimiyete gelgenden son onları endi terörist olarak saymaylar ve öyle meselenin koterecekler, öyle laflar gitti. Bu listeden Taliban'ı galiba çıkaracaklar. Çünkü bu yani devlet, yani memleket, onların işbirliği yapmak mecburiyetindeler. Ve elbette teröristlerine yapmazlar. Onun için listeden çıkarmak gerek. Gerek olganda çıkarabilirler. İşte bu platformada iştirak eden insanlarga onlarga bile tekliften gelmek gerek. Tek yapmanız yani yeter demesinden olmaz. O listeden çıkarmak gerekir olar. Bunun için böyle keskin karar almak gerekir olar. Ya da platformada alacaklar. O platformanın kararına belki Rusya boysunmaz. Bu kararı belki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda almak gerek olacak. Ya da Güvenlik Konseyi'nde
almak gerek olacak. Ama bu meseleyi mahsus yüksek seviyede götürmek gerek. Ben öyle de düşünüyorum. Yani bir taraftan mantıklı fakat diğer taraftan eğer Rusya kendi semiddeşlerimizi, vatandaşlarımızı tutmak istese, hapisке taşlamağa istese başka bir manaçık da bulabilir. Elbette başka bir manaçık da bulabilir ama hiç olmadıkta bu Hizbut Tahrir bu listeden çıkarılsa yani başkaca olacak ve dinge koşulan insanlar, Allah'a işanan insanlara boşuna onlar şimdi alıp olamazlar. Başkalara belki elbette tenkit edecekler başkalarına ama gene de bu balaban iş olacak. Tek Kırım'da değil, bu bütün Rusya'da, Kafkas'da ve diğer yerlerde de öyle olacak. Çünkü balaban fayda olur, onları listeden çıkarsalar. Bu meselenin hep de bir götürmek gerek. Yüksek seviyede. Anlaşıldı. Çok sağ olunuz. Enviraga bizle bağlanıp kıymetli fikirlerinizle paylaşkanız için büyük teşekkürler. Milli Meclis azamız Enviraga Kurtiyev bizle canlı Bağday'da Kırım'dan sayılı dostlar men ne yazık ki bu bölükne yekunlemek mecburiyetindeyim. 4-3 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde devam ediyor. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmız ve informasyon analitik programmalarımızdan devam edecekmiz. ATR ile olunuz görüşkence.